se perlok matangasi yang hikai pi kumnu ban download ya ka vaccination certificate mo ku ble shibon ya perlok ya ka jing page jong pi kan ke video akramen bakalong jing bantoy nak mata ka jong pi tenang ta pi thap ya hau chrome ha da chrome aka mobile jong pi ne laptop jong pi ya hau chrome nang ta thok cowin cowin portal la ne pi thok cowin tes ai klik into search enter tang tu mika wi ka page page bathok cowin na pen thok cowin tu kasawan ka page nang ta sawan abathok register la sign in te klik tu na klik tu hang ne phap tho yo mobile number phone jong pi uba pi register ha ka por ba pi ai tika ha ka por ba ai tika nang ta na phap tho ta send OTP tu OTP sampai tu number phone jong pi BPI ba pi tho man ne te sa type tu OTP santer hang ne nhiều pra nhiều dari kendai tas kan sawan kan ke page anda lawan kan ke page peng tu fast dose kemungkinan kerteng gawe fast dose Covishield nak tak certificate dose tu schedule time pilaban boy ke port pila boy ke port certificate klik tu certificate anda pilih klik tu certificate kan sa download hi peng tu certificate nang tas klik kini ketika certificate ke ba pio port PI fast dose le second dose jongka covid vaccination te kublai perlok ya ka jing page jong pi te song ba subscribe ya ka channel jongan nak mata ki wei pat ki video kublai shibun kublai shajar